ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯜ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯉꯥꯡꯈꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯖꯩ꯫ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯨꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯉꯥꯡꯈꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯥꯡꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯜ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯅ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 70 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯥꯡꯅꯥꯎ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 70 ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯂꯒꯦ꯫ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 70 ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯂꯃꯥꯏ 59ꯒꯤ 1.2ꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛ ꯑꯥꯇꯞꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯂꯧꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯂꯃꯥꯏ 59ꯒꯤ 1.2ꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕ ꯋꯥꯔꯗ 292 ꯁꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯍꯩ 292 ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯄꯨꯔ ꯁꯨꯡꯕꯝ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯅꯥꯎ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯀꯔꯄꯨꯔ ꯁꯨꯡꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯄꯨꯔ ꯁꯨꯡꯕꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯟꯈꯤ꯫ ꯕꯪꯂꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯆꯪꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯕꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯕꯥꯡꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯕꯥꯡꯒꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 70ꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ꯫ 70ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯗ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕر 70 ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ꯫ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯀꯔꯄꯨꯔ ꯁꯨꯡꯕꯝ is the name of yumnak sagai of Pangal. The name of the yumnak sagai Karpur Sungbam is given or called to Pangal by the king of Kangleipak, Manipur, for their working occupation given by the king for working as the manufacturing of Karpur camphor. Page number 70 की part 3 दा अमु हाजिरके। Page number 70 part 3 Pangals were settled in Kangleipak by giving Meetei Nupi girls by the king as matrimonial alliance, and now Pangals are settling in Kangleipak. Makatabu oina yekchalungi matangda khajitanga hajaromge a mathakda baram hapije mase rising toni masi kariga mane haibada a hadi double a aniga mane mathangda rt habji kaino haibada rising tone masibu kariga mane long tone harga sukangnai long tone ana rt habji kaino da rising tone ni si kariga mane haibada awang ba khonthok ka mane haibdi awang ba khonthok khangali manaba asang ba ayang ba khonthok sumaina su khangne matang asida amatang haijarongge ft haibdi short tone ni short tone adamasi anem ba khonthok haibni aduga masi kariga su mane haibda aten ba arumba khonthok ngasi nainajabu asidagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
yellow me haiba amaga Kanglaisa Manipuri ama haiba siga akoina nainaba yai yellow me haiba sina mamangai dagi hauna adi laisa homi haiba original native indigenous people adi mamangai dagi hauna laisa homi haibadi kunthorpadagi hauna lamdama sida legla misingni adu Kanglaisa Manipuri haibana lamdama sida kundaduna sada nauda lairaba tunganba kanglu aduni maramaduna original native indigenous people haibasina karino haibada mama hobje haje khiba lamdam asida lasha horakpadagi kunthok minarpadagi lelaba kangbuni aduga Kanglaisa Manipuri haibasina kunthok minarpadagi lelaba amasu nauna changlakpa misinga punna laiminarba miyoising adini maramaduna Kanglaisa khudimak asi yellow me original native indigenous people din nate aduga laisa homi yellow me oibasing asidi Kanglaisa khudimaksu adumu oigani haibadi Kanglaisa khudimak yellow me di nate aduga yellow me khudimakti Kanglaisa ni matang asida ngasigi oina Manipur language feature channel asida sandok chariba Meeteilol Waaheithangnau Meeteilol dictionary matang asida lojare yengbireba khudingmak pungang kompremesorna ikai khumnaba uchari awala pa haibirau matang upload tawba matamda semdok chage channel asigi maming Manipur languages features haina kaujai matang upload tawba matamda ai khoi puna unaminasi